ئاسایکردنا پەیوەندیان دناوبەر ئەنقەرە و شامێت بناوبەین کاریان مۆسکۆی ئەرێ لەسەر حسابی کوردانە ئەگەر لەسەر حسابی کوردان بە کورد لە ڕۆژاوای کوردستانی ئەفجارە دێ چ بەردیلێکی بدەن ئایا کوبانەیە یان مەسەلەیەکە دیە لە جهێڤەکشاندنا کوردان کە ڕوسیە پێشنیار کردیە هێزên کوردی bi کوراهیا 30 کیلومتران لەسەر سنوورên تورکیا خو vekêşin hêzên Esed dê bicih bibin yan jî ew grupên ku Tirkiya piştevaniya wat dike ev nêzîkbûna divê demê da ji ber çi ye dê çi derencamekê li pey xwebîne aya asayikirina peywendiyan li ser astê hewalgîrî û civînan li ser vî astê bilind di navbera wezîrên bergeriyên Tirkî, Sûrî, Rûsî li Moskowayê dê derbasî bergekê diye asayikirina peywendiyên siyasî bibîtin ev peywendiye kengî dê çêbin piştî helbijartinan yan îmkan tê daye vê demê ji Hêjayê Seyfeddîn neslî nebî çavderê siyasî dipirsim Hêjayê Seyfeddîn gelek bi xêr hatiye Kurdistan 24 serçava ji Enqereyê mêvanê me yî ji xwe mijar jî Enqereye dahatiye herçi qas Amerîka welatên Rojava ji hêleke Îran, Sûriya li ser vê operasyona Tirkiya razî nîne lê mijar ji vê hêlê jî êdî derbas bûye mesele gihiştiya tunekirina navçeyekê bi navê rêveberiya Xweser yan jî wan navçeyên di destê hêzên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê di derencamên vê civînê bi vê mijarê ve girê de yan mumkin e tiştekê din li pey bihêt بله دنگم تیوا بله بله کرم که تی شتو باش جبو همو بنارین هجا اف براستی اف جبینک گلکی مهم جبو طیبتی جبو کردا گلکی مهمه نکو یعنی وکا جبو برجواندی کردا کو برجواندی کردا سر بکوین ev yani ji bo tinekirina wekî we jî anî ziman ji bo tinekirina berjewendiyê Kurda niha Rusya tê gihişt ku îro Amerîka weke salê berê piştgiriya xwe ya ji bo Kurda pişûn de nayê xêç ku yani dîtin wexta ku piştgiriya xwe ji aliyê Kurda ve paş ve bikişîne wê hingî gelekî dîsa Daişî û ne tenê Daîş yani berjewandiya Amerika û berjewandiya Rojavayê Dinyayê paş veke kişin çikû wa jî gelekî bedelê aborî dane erê Kurda gelekî xûnexwe rêjan li ser vê meselê lê belê yani em bêjin Rojavayê Dinyayê jî û Amerîka taybetê Amerîka jî gelekî bedelê aborî dane ji bo vê pirsgirêke hanê ji bo vê yekê Rusya tê gihişt ku vê nexlê cara duyemîn Amerîka alîkariya xwe qut nake ya ji derbarê Kurda da vêce dixwast gote em ê bêjin rejima Esed yani hinek têkiliya Kurda re girê de wexta ku Esed têkilî Kurda re girê dan ev no ji bo ku yani berjewendiyê Kurda pêştetir bêxê ji bo ku têkiliyê wê Amerîka hinekî ew yani em bêjin zeîf bike û ji bo ku yani bike ku Kurd jî hinekî bêhtir baweriya xwe bi Esed bênin û bêhtir xwe bi Sûrî ve girê bidin ji bo vê yekê vêce Tirkî jî bi serê xwe êrîşek nikarîbû pêk bêne yani têkiliyê wekê ku em dizanin têkiliyê wê dîrokî hene bi Rusya ra û çendî Yekîtiya Ewropa û Amerîka jî xwast ku têkiliyê xwe Rusya bi hevdira qutkê wekê ku em zanin ber endamê Yekîtiya Ewropaya wekê dî jî endamê NATOyê ya belê Tirkî ji bo ku berjewendiyê wê li derbarê Rusya de gelekî zexmin Tirkî jî berjewendiyê xwe jî qut nekir taybetî jî bû bi endamê Yekîtiya Ewropa Hêjayê Seyfeddîn mesele li vê derê ji wê kortir e ya ku li ser astê medyayê de hête şîrovekirin bi rastî jî Moskû naxwaze ku li ser axa Sûriyê navçeyek di destê Kurda da be û Kurd xudan qerar bin eger wiha ye çima bi awayek ji awayan ji Tirkiye dixwaze birêyên aştiyane kêşeyên xwe li ser axa Sûriyê çareser bike eva çi lîstikek dike belê Rusya ji xwe naxwaze ku hebûneka Kurda di Sûrî de hebe û lê belê heger ku têkiliyê Kurda û Esed bi temamî jev werne xwedkirin Amerîka wê li wê de beriya niha jî em dizanin ku wezîrê karê ji dervê Rusya got
لاوروف گو يعني امریکا دخوازی الوید کردستان کی دولت کا سربخویا کرد اجبو کردا آوا بکی اجبو وی کی چقا کو تکلیر اسد و کردا به هفدو و خو زخم بکی آوا کرنا کردستان کا سربخوا هاو قاسی و درنگ من هاو قاسی و وقت بیجه اوکا کیماسی به جبو وی کی دخوازی کو تکلیه کردا و اسد بردوام بن يعني وقتی کو کردو يعني هنگاکو ایریش بدس هنگاکو ترکی ایریش بدسر کردا بهتر امریکا و پشکریا کردا که ده نها ولو خویاده که افرسي هزين هني دي بكاربن امريكا لسر اخا سوريا در بخن يعني نزودايا لسر استي وزارة در يا سوريا جهاتا قوتن جه دست بيكا شورشي وحتى نها بمليونان دولارا ثروتو سامان سوريا قال سوريا جالي امريكا وهات يدزين افاكور وبريا خو سرد كا ناف جيلي نادانا جخار جدلي وان ناي دفيكو به لكيلاكا شامي قال سوريا بحفراوي ثروتو ساماني بخو ددما كده كو هيش حكومتها شامي امادنينا دقال كردان رونه چما اوا موسكو دقال انقره که دقال شامي ناكش بو نزيك بباجو كردان صدام خواندنا و لپشت پرده چه هيا ويا كي ناخوازه نها از وی بیجم پرساویا یکم یا دست ده يعني امريكا هيكو يعني امريكا دي اخوي باش وكيشي از نابجم صدا هشتي صدا نوت صدا صد سر شارزاريا كردايا يعني كرد امريكا ايرو نجبر اري ابوريجبو امريكا قالك مهمه لهجر كو يعني باواكي نتو باواكي اشيتي باواكي ديمقراط كرد هبونا خلويد بردوام بكن تكليه خب في سيرفي استي بامريكا را زخم بكن امريكا تجا بشكريا خوش كردا قطناكي لبل كو مليار دولار كو تريليون دولار جي امريكا الويد هبن كو كرد نشهر زابن ويحموكا قدري 20 صالايا امريكا جي افغانستان بو چما جي دركت بلكي دهقته كرد يعني روجاوا جي پرل افغانستان خرج کرن لبل دید کو يعني تی برجواندی امریکا لسر طالبانا او نابه وكي ديجي حكومة الديمقراط جي افغانستان نشار زابو پیشگیری قبلا مادام كي هونو هاوقاسي يعني وكاكو امريكا دفكر هاوقاسي هون بيعقلن بلا هون بن دست طالبان دبن تمام دجد مسألة روجاوا دجي سر شارزايا كردايا تمام تدبيجي امريكا هاتو تشو نجه باوريه نجبو كردان نجبو هيش ملتكي لسر في اخي الفيدريا برس اوا كرد بريا موسكويه چاوا دكارن خوجم ترسين تنكرنه جه آلیه شامه و انقره بپاريزن يا او گرك بكن چيه باوري بهرچينينا تجا بلا كرد باوري خب هرچينينا يعني بلا بشتا خب يعني حمكس زاني كوكي هرچا بلا يعني اجبو في كي يعني تجاجي بسر دسته روسيا كرد نكارن هبونا كلويده بدست بخن هبونا خو بردوام بكن و جبر جوانديه خو زخم بكن جبو في كي يعني تكليه امريكا شحمو تشتي جران بهاترن بله هجای سیف الدین نسلی نبی چاودر سیاسی جه انقره گلک سپاس بوشروفین هواین دولمند هر هبن